Amakuru nigoreka ngu omugenzi Haji Kabbi Kayondo akaba aine abakazi bashatu kandi aba harimu Seuba Kabbi, Mariam Kayondo hamwe na Hajati Jamida Kayondo, kandi omugenzi ari kuza kufa ngu buri omwe akaba mbaganisize ebibanja byabo. Hajati Jamida Kayondo na famire ye akaba baganisize ebibanja bya Katojo Sero, kandi abandi babiri niko kubareta Rukindo akabombekera hamwe no kubakwasa ebibanja byabo. Twabera abakyala basatu fa babiri natuleeta eno Rukindo natuwa amaka gaffe n'ettaka lyaffe n'ebintu byaffe byonna. Mukyala mukulu n'amuleka mu Katovu nga mwe muli amaka ge n'abaana be bonna ng'abawadde n'ebibanja abamu baali basajja bakulu. Seuba Kabbi nagira ngu bwanyuma yo kufa kwiba omwaka gwa 1993 abafamire y'omukazi omukuru bakaguza ebintu ebyabiri muri Katojo nikwe kutandika kubatahirira omuri Rukindo. Bwe bamala okubitunda byonna ne biggwaawo ne balyoka bajja e Rukindo ne batulumba nnyo ne tutawaana nabo ne batulemesa okutuusa lwe bannumba nze awaka ne bankuba n'emiggo. Seuba nagira ngu abantu abarikwenda kubanyagaho ebintu byabo bizire n'amaani mingi munonga. Naye kaakati bakomyewo n'amaanyi mangi nnyo. Oyo muzzukulu waffe yazze okutunda ebintu byaffe byonna. Era byonna yabirambuzizza ab'okubigula. Ne batubingisa n'ente ziitu kuziriisa. Tukaba tuyina ente bazibinga omwitaka omu. Hati ente haruhonche nezimwe bazitwara. Ati ngambira konka muno kinkukimanya konka barya nuba kungambira ngo nzino mwizukuru urukwijayo konka nyowe kinkukimanya abo kuba kinkereberaga. So nakubiha ngo ninki ombwijire nyowe kinkira kunda kubiha. Magembe Kabbi mutabani w'omugenzi kandi ari kugira ngo akahebwa obushobozi bwo kureba ebintu by'omugenzi hine byagamba. Kandi kuba kwizana bizane motoka za government kutukugamba tugambireho nawe yatujya ngo twinde cyo kumukora abo kuba we namanywa bora hamwe abasirikare n'abamanya kandi natujya ngo no muwabuzi wa president. Titi Kayondo mutabani wa Kamadi Chimera Kayondo ni wari kujuna no kutahirira Efaakazi yayihakane cyo kwenda kuguza itaka hamwe no kutamburira motoka z'amahe. Nyowe aba bakikura bayo ni bagamba ni bayo ni banzara. Waura uba kunzara nyowe okwe tikugira ngo nyine yo share. Waura nyine yo ndikazo n'abazeyi banje abazeyi banje bakuzarwa nabo. They have their shares there. Waura kandi kugira ngo tukaba twine ngabaguzi tukajyana n'abaguzi. No, I came with my wife tukuza kwakira ibitoki. Mumpurikiza nyine yo n'ekibera cyanje aba bazeyi banje kibangurize nayeza nazo mu kibera cyanje. Abo kuba umuzeyi yabe na nyine yo nente nazo yo naramura nente zanje nanzireho 3 times nangu mbenge ko mucyaro. I was alone with my wife and the driver. Hati ibyo sore bene bagamba nyetinkubicenga. Ahabwa TV West and Adolf Ayereka.